football Titi part jasari pariatna ngai thavele donta ila khovel puma footballa thunei tu sangber FIFA chuan nakum sangni samni paruka FIFA World Cup kheltura man turin rohman na thar an siama chungzinga chuan VAR mandan chungchanga huang zau anduna andu dan an thlen chu ngai tuanin football dan puisiam tu International Football Association Board IFAB in dana andalu atan FIFA hian andu hlea ma se an kong aul sam lavani FIFA hian VAR mandana yellow card shoot tel andu towa thutlungna diktok lo awanga yellow card an phor chumi ina red card a hrin chhuwa si angchia VAR hi mantel ni to se antia heibaka hian corner ennon chungchanga VAR man ni box se tiin andu dan an thlen ma se corner big chu nol sak an nia chuwangin VAR manna tura corner hi huamtel ani don ri lova heti chung hian FIFA hian nakum sangni samni paruk FIFA World Cup a ero man anlatum sham thawa chutiang tur ero chuan hun tlem la oma hian enchinna an nei angai hetiang hi andin munni ma sela FIFA hian dan buwa chuang tura an nor po thei an la in be seifana hetianga corner huamtel tura anduna hian enchinna fum fe tak aum phot lo chuan IFAB lamin dan buwa dalu andu si lova chuti chung chuan FIFA hian natakin an nora chuwangin kong zongin January tha a IFAB meeting nei tura soiho ani donta ani English Premier League season kalmeka hian tuna an khelto china shrem nai tak player anom nual maya yellow card panga choitling player te chu match khat in khel thailo tura shrem thin an ni awangin tuna hian yellow card pali choito yellow card pakhat an choi bel hun huna shrem to ngal tur anom nual maya chungte chu soita lokila Bournemouth player poimo Alex Jimenez te Wolverhampton player Andre te Manchester City player Bernardo Silva le Gianluigi Donnarumma an first choice goalkeeper te Brighton player Manchester United nena soizom thin Carlos Baleba te Manchester United player Casemiro te Liverpool player Conor Bradley te Dominic Szoboszlai te Crystal Palace player Daniel Munoz te Leeds United player Ethan Ampadu te Sunderland player Granit Xhaka Everton player James Garner Wolverhampton player Joe Gomez Brentford player Kevin Said Burnley player Kyle Walker Brighton player Matt Weaver Brentford player Nathan Collins te Nottingham Forest player Neco Williams te Sunderland player Noah Sadiki te Manchester United player Patrick Dorgu Baka Arsenal defender Ricardo Calafiori te Everton player Tim Yoriao Bungnam te Bournemouth player Tyler Adams te heng ho hi yellow card pali choito an nia yellow card an choi bel hun huna match khat khel thailo turin shrem an ni don ta ani Arsenal midfielder Declan Rice chuan choi moina sang Football Supporters Association FSA Men's Player of the Year choi moina adonga he choi moina dong thei tur an chhop chhuat November ninga ati chhuwa khan Declan Rice sitelin ail puilang sarte chu Anton Semenyo Moises Caicedo Ryan Gravenberch Mateta le Erling Haaland te annia anjinga hian Declan Rice hian vote musang berin Football Supporters Association Men's Player of the Year sangni somni panga choi moina adong ta ani he choi moina hi kumtina semthin niin a huam chin po hi azaw hlea English football le Welsh football huamin heng football huam chunga che thabera ngai te hna an hlan thina kumsang ni song pathuma tang khan he choi moina hi semtran niin adong masaber chu Liverpool forward munom thin Luis Suarez kha ani he choi moina dong tur hi public vote kaltlangin thlan thin an nia ma se public vote ti ma in choi moina bua sai tu te hian thlan thei player nomination an siama chung nomination an siama tang chuan public vote kaltlangin he choi moina dong tur hi an thlang ta thin ani he choi moina dong mun ber chu Mohamed Salah hi ni in tumthum adong towa player dang he choi moina voi khat aya tamdong an om lovani kumina Declan Rice he choi moina hi adong vele ta ania meiselama hian Arsenal player poimo Alessia Russo in adong thunga choi moina dang kishan tam tak an semtela chungzinga langsar zuala chuan commentator of the year a commentator ngai nom big ti thei Peter Drury thlan ni in ani hian commentator thaber choi moina adong ani Spanish defender langsar tak thin Gerard Piqué hian Cristiano Ronaldo hi ahma chhon ngun boka a hre chiang leang ti po arin om Ronaldo thanna po a hre leang ti arin ngama a chan chu kan soito ang khan ahma chhon ngun e mani
Gerard Pique hian hemi chungchang hi asoi reng boka Cristiano Ronaldo hi engkima thatluan tling football machine dik takani ani machon khachu boina namen lo ani top mai engkim aneya akeding lam akeveilam aerial attack penalty free kick power tlanchak kong thlengin engkim aneya ni top mai taksadu thu sam anei le zel boka du thu sama duanani atitol maya Gerard Pique hian Cristiano Ronaldo chungchang asoi hi kantom puizong dik kanti zong ani emle nizan in khel result le zanin in khel turte soikai ta ila nizan khan Spain League Sangber La Liga khelchunjom ni in team langsar pani in machona Barcelona khelmola Atletico Madrid an lengluta in khelmunam taka hian minisam pakwana Atletico Madrid hian Alex Baina mangin ma an shuaya Madrid club hian counter attack atanga Norien ma an shuai ani ma se minisam ni parukna a Pedri ball pass thazet umlu tu Rafinha an goalkeeper apal tlang nuwa Barca sipur asuta Atletico Madrid tlang nungin Rafinha anti zalen zewa antuar pha minisam thum pakwana Barca in mashoi narem chang an neya Dani Olmo penalty hlo chua Robert Lewandowski an petin goal kham chunga a thlo chuak ta thunga Lewi hi avan duai hle penalty a hla hnu loka chance tha nei le in thazetina tau zuya ma se Atletico Madrid goalkeeper in thatakina dan saka a goal teu hle first half a chungnung jok anam talawa second half a ero Barca bok chungnung chhun zomin ani hian hun tha an nei masakte ero gola an chantir theibik lova minisomnga pathumna Rafinha miss le minisomnga pasarina Lewandowski bokina atlo phak lo chia chia te kha Barca tan chuan ui tham atling ma se gola laklo Lewandowski hian minisamruk pangana a Dani Olmo pet goal tura siam sakta thunga minisamruk pakwana Atletico Madrid back pass sual changin Lamin Yamalan akhung teu hle bok Marcus Rashford point additional time a akhung teu hleya goalkeeperin adan sakman sham hemi hnu lok hian Atletico Madrid tlar hnung in thada to kara Balde an veilam atanga crossin Ferran Torres an nai taka tangin Barca tan akhung bel zuya Barcelona hian goal an chuam hasak nuwa goal thum goal khatin Atletico Madrid hi an le thalta ani he mecha hian Barca hian ball changtam zokin goal khung tuma norna jok pon niya Atletico Madrid goal shot nei let aya tamma goal atem nein phu takin Barca hian point thuman hlo chuaka La Liga te bola ma an shwaina an tinget tabok ti hian Spain Football League Sangber La Liga season kalmeka Barcelona hian khel som panga point somthum pasari an hlo chuak ta point li in ma an shwai fala an hnoya hian khel khata khel tlem Real Madrid in point somthum pathum nein Villarreal in point somthum pani an neya Atletico Madrid hian khel som panga point somthum pakhat nein Barca nen khelin zata anin thlauna point ruk anita ani nizana vekhan English Premier League khelchunjom niin heta hian Bournemouth khelmola Everton sikhat finance saka he mecha hian team pahni hian chakan tumdun hle hun thapo akha tokin an nei le thina hetiang kara hian Merseyside club an van neya first half an goal chua offside awangin pom anilova first half an invent luan theinua second half Bournemouth in an norlai takin bolak sakin rang takin an chuleta Alcaraz ball pass satlia lawampo nilem lo changtu Jack Grealish an Bournemouth goal lama ball khal zelin penalty area pon set atangin a peta Bournemouth center back diakite pet perin goalkeeper rin laudanin bola kalta dai maya Bournemouth goalkeeper Petrovic han abo mantalova a goal chiang hle Everton hian ma an shwe nuwa goal khungbel na rem chang an nei zui lea ma se an hmangtang kai zauta bik lova goal dang lu bel talavin mi khwal team Everton hi sikhat fain Bournemouth khelmola hian an chaka point thum hlutak an hlo chuak Newcastle le Tottenham in machon boruak atang hleya in khel munam big an lantir Newcastle hian goal an khung ma in goal banan pet pera Tottenham goalkeeper in thazetin adan sak boka Tottenham player tena thataka an block aum bok mual nei tu Newcastle hian goal khung tum hle ma sela an hun tha nei masak goala an chantir theilok lova Tottenham point hun tha an nei masak te goala an chantir thei big lova hetiang kara hian hun top lam mini samsari pakhat na ero Nick Voltemadea finra sengin Bruno Guimaraes an chiang setin far post lam hnaya penalty area atangin Newcastle mashwaina goal athuai luta he goal lu theina tura Anthony Gordon a thora mual veilam sira bola lu pui kha soi mai phalchi anilo mini samsari pariat na Tottenham hian goal an khung vele ngal thunga dinglam sira ball changtu Mohamed Kudus an penalty area hnaya ball la lutin penalty area pon set atangin cross ball fingset anei zuya Tottenham center back tharunga Christian Romero an chiang setin atau goal
ama veng tu ama aya palian Dunbar nan aveng chungin Romero hian atau gol ta thawa Tottenham tan atho hlok le heminu po hian game atang chun zom zela Newcastle in corner lo chuakin heta tang hian gol lut lo ma sela corner atanga ball kal tau tuma in siam rem Newcastle defender Dunbar le Tottenham midfielder Bentancur te anlawin check ma a defending team jok player Bentancur fola ngai niin VAR a endikani nuwa Newcastle in penalty an lo chuak Anthony Gordon an chiang zeta khung zuin Newcastle hian minute samriat parungna gol ne gol khatin ma an ruaya chakin be seina po an nei lian man le ma se additional time a Tottenham center back Romero bok achemoi lea Mathis Stella corner pe ta changa ball kal zela atluk nuwa rang taka thawin Romero hian ball kang overhead kick mangin gol lama apet let ngala Argentine center back hian far post lam hnaya Newcastle player te kara apet sot pheya Arsenal goalkeeper Louis Newcastle goal veng Aaron Ramsdale aban phak lova Tottenham hian hun top don hnaya an center back goal moi bi khung mangin an sipur hian suta goal ni ve khungin ani hne tok ta ani heme cha hian mo nei tu Newcastle hian an norna jok ma hun tha po an nei dam hle ma se an hun tha tam jok an khorala chakdona anin ngai nuwa an chak zo lo zui ta bok in khel danga London club Fulham khelmola in khel ngai nom gol tam awanga munam tel bok kan muwa gol kwa lai luna me cha hian Fulham le Manchester City in machonin minute som pasarina laka daku nena tanga ball tha a mu Erling Haaland an gola achantira City in man ruai minute som thum pasarina Haaland in potletin Tijani Reinders an Haaland mun alua thunga player panhi position change in ngong anei thale Haaland siam sakatangin Reinders hian goal thazeta khung thei pha City in sinhi fain man ruai minute somli palina Tijani Reinders a corner pet atanga ball kal Fulham goalkeeper in anam chuaka penalty area pona Foden an changin Phil Foden hian far post lama moizetin penalty area pona changin a thuai luta goal thabik akhung City hian bulan tran tha first half a goal thum khungin olsam taka chaktura ngai an ni man ma se first half additional time a Arsenal player Dean Smith Rowan Fulham sipur su thenin Donnarumma bo man lo khoparangin a tawlu ta hunchan vea City hian gol thum gol khatin ma an ruai second half a Manchester City bokin khung masalein minute somli parian na Foden an angle jim to taka tangin nai taksia apet gola Jeremy Doku ball thollu Haaland to perzeu atanga chance omniin Foden hian a positioning that a chhor tangkai hle minute somnga palina Fulham ball in pass wal nang chingtu Doku an rang taka siam remin penalty area a bola lupui nuwa gola apeta Fulham player Sander Barnes pet perin goalkeeper ban phak lo tok vela bola thloka a goal moi le City hian golnga gol khatin ma an hruai ta dera Fulham tan beise asang talo ma se mani khelmola khelan nia an mani trantu te ma a Fulham hian olsam taka tlo mai antum lova Fulham hian Norlet Vezelin minute samnga pasarina a penalty area pona tangin Alex Iwobi an moizetin apet gola goal class sang big zinga chiartla kani aduna hmuna tak bola da a Donnarumma an boma sela adang theitangang lova Fulham bok hian minute samsari panhina goal an sual chua bellea Samuel Chukwueze an City player Bernardo Silva ball dan per ko zetin penalty area chunga tangin a volley luta Donnarumma tan dan rual anilau minute samsari pariat na ain hera Fulham corner pet City goalkeeper Donnarumma an abeng chuaka mase ball tlak na bora om Samuel Chukwueze bokin rang takin thatakin goal lama apet ngala Donnarumma an dang man talovin a goal le minute samsari pariata ama a goal nga goal khat kha goal nga goal li anita a team pahni dai dan tu chu goal khat chau anita dera minute som chuang ala omzui bok Fulham an phur tuala City tlar nung an boilak lo bok si Fulham hian hun tha an nei zui le a ma se City an va nei ta thunga goal an chua bel talo lawa him shamin Londona Manchester City hian goal nga khung chungin harsa takin point hum an lo chuak ta sham ani heme cha hian Haaland hian goal khat akhunga assist rum ni anei tel boka City tan a tho hlok le vanei se hat-trick siam thayania ma se goal ban tum khat pet perin tum khat vek ato per boka goal tam jok akhung talavani ma se Haaland hian English Premier League a record thar siam ta thawin record thar satlia lo tak mayania chu English Premier League chanchina goal za khung ting tura match mamo tember record ani kumsamni pangami Norway striker tha hian English Premier League ka match za som pakhata khel towa heta tang hian goal za akhunga asi som pakwa anei tel cheu
hei wang hian English Premier League player ro pui tak tak engemaw zat awm tawna hian goal za khung ting tawh zawng zawng zinga Haaland aya goal za khung ting tura match hmang tlem an awm talova Haaland hi goal za khung ting tura match khel tlem berania goal za khung tling hi player samthum panga an awm ta chia bok Haaland hian soin hetiang rang taka ka thleng thei hi aro pui ka tia ka in chuang hle boka ka hlim bok ka sei photoa City striker chuan goal tam tak a khung ngei turani tiin chu ka na ania ti ka tumpo ni in chumia chuan ka chelem lo bokin ka hria ati ani Haaland hian English Premier League a season lina amang mek chawa ma se asul nu hi bon takani record thar engemaw zat asiam der to a asiam belzel po arin om English Premier League a hian ama a goal za khung ting tura match mangtlem ber chu Alan Shearer khaniin match za somni pali chawa manga kha apui viona in Haaland hian match som pathum lain amang tlem zoka ma se Haaland hian Alan Shearer record ro pui la khum lo anei zinga English Premier League a goal khung tamber ani na hi soikai talokila Alan Shearer hian English Premier League a goal zani somruka khunga tun thlengin ani aya goal khung tam anom lo Haaland hian season thumle achan ve tling lo dewa goal za a khunga kumsom ni pangami chau alani boka English Premier League a hian goal khung tamber ni tumta sela ani thei mai thei chutiang thleng thei tur chuan hun anei tha a ma se awang lai hun tha zong zong English Premier League a man atul arin om tun ang deuh renga goal a khung thei hle atul don boka Shearer record thai chetu ni thei don takmo Erling Haaland hian tun season a City tanin elna sang match som pakwa khelin goal somnia khung tling le der towa Haaland le goal hi chu lak shan theilo ani top mai City kai shwe tu Pep hian English Premier League B ka City hi match zathum somnga paruka akai shwe ta a heta tang hian goal nga tal khung tlin na match hi match somli pakhat anei tling der towa ansul nu hi pui tham takani ti hian English Premier League season kalmeka Manchester City hian anchunga om Arsenal pressure an pena zulta a City hian khel som palia poi somni pariat an neya ma shwai tu khel som pathum atanga poi somthum nei Arsenal an phak lo na point ni chau anita ani tun din hmuna khel som pali khel to zinga Manchester City an sang bera poi somni pariat an neya Everton hi pakwana om tabokin poi somni pakhat an neya Tottenham hian khel som palia poi som pakwan nein som pakhat na an niya som pathum na Newcastle hian khel som palia poi som pakwan nein Bournemouth poi som pakwa vek an neya Fulham hian khel som palia poi som pasari nein te bula som pangana an niya anni ho hi khel som pali khel to te anni zan ina English Premier League hi khel chun jam tur ni in zan lai peldar khata arolin match lian khel dona heta hian te bula ma hroi tu Arsenal hian Brentford an mi khwal dona Arsenal tan chak atul hle an chak zo lawani chuan an mani tu Manchester City le club dang tan phurna belcha tu atling thei don ani Arsenal te in khel rual hian Brighton in Aston Villa an mi khwalanga Burnley in Crystal Palace mi khwalin Wolverhampton in Nottingham Forest an mi khwal don bok dar khalle mini somli panga Leeds United in Chelsea mi khwalin Liverpool in Sunderland an mi khwal don bok ani Liverpool in Sunderland hi an hne chuan te bula Sunderland an le pel thei do na point somni pali nei din hun sang zoka an ding thei do na Sunderland laka an tlomani ero chuan anti manager din mun thlengin anghing na sajual thei don ani zan ina vek hian Spain a football league sang ber La Liga a dar som pakhat le chan vea Athletic Club khelmola Real Madrid leng lutin match khat khel ani don hengba ka hian Copa Italia a dar sri le chan vea Atalanta in Genoa mi khwalin dar som le chan vea Napoli in Cagliari an mi khwal dona dar khat le chan vea Inter Milan in Venezia an mi khwal don bok German Cup po khel turnin dar som le chan vea Freiburg le Darmstadt Bochum le Stuttgart anin machonanga dar khat le mini som panga a Union Berlin le Bayern Munich Hamburg le Holstein Kiel te anin machon don ani BBC na transfer thuleng atarlan te soi chun zom ta ila heta hian Talksport in tar langin Egypt superstar Mohamed Salah kum samthum pathum mi ani hi Saudi Pro League club ten laklu antum chun zom zela Salah hian Liverpool a contract la nei ma sela tu hnaya be se phak lova bultan tu jinga tangin thlau thak te po ania hetiang kara hian Saudi club te hian ama zong ain be se an nei sang ta ni in tarlan ani team talk vekin tar langin Liverpool hian English defender Crystal Palace captain ni bok ma ge hi laklu ngai an duwa January tha laklu ngai tumin andor chan der to ani
Melin tar langin Manchester United chon Olympiacos atangin Greece midfielder Christos Mouzakitis laklu antuma ani hi Real Madrid point laklu antum kumsom pariat mi chawania ma ason chak emawang hian European top club te hian laklu andua paun makdoi somni pangaman vel tura ngai ani Spanish sanchinbu ten tar langin Barcelona chon English forward Marcus Rashford kumsomni pariat mi hi angheda laklu du ma sela angetin anlei fel theidon emti hi tun thlengin ala chiang lo Football Insider in tar langin Liverpool chon Bournemouth atangin Anton Semenyo laklu andua Manchester City nena soizom hi Liverpool hian anchu pui Sky Sports in tar langin Tottenham chuan Anton Semenyo hi anbei save boka English club lian tak te hian Bournemouth player poimo hi January thla hian na takin anchu hlomdon ni in alangani Italian chanchinbu ten tar langin Italian goalkeeper Tottenham tana khel Meg Vicario hi Italian club lian Inter Milan in laklu andua kumsamni pakomi hian anram club lian hi zom a hrelo tura ngai ani code offside in tar langin Liverpool le Arsenal te chuan Real Madrid atangin kumsamni panimi Brazilian forward Rodrigo hi laklu andua January thla hian laklu tumin andor don ni in atar langani Spanish sanchinbu ten tar langin Liverpool chuan midfield thuam chak tumin Atalanta atangin Barcelona ina laklu antum Ederson hi laklu antum vele ta a kumsomni parungmi Brazil midfielder hian du thlantur anei shodon le German chanchin bulian building tar langin Bayern Munich chuan France defender kumsomni pangami Sacha Boye hi aman phuto ka dortu an om chuan an shal shelova tuna hian Crystal Palace in anbei sei megni in tarlan ani Give Me Sport in tarlan danin Benfica goalkeeper Ukraine goalkeeper ni bo kumsomni palimi Anatoly Trubin hi English Premier League club engemuzatin tuna hian laklu tumin an helmek ole khadichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu ni le phodro se